Ko bi rekao da ovako izgleda novembarsko jutro? Jeste da je malo svežije, ali gledaj ti ovo jutarnje sunce. Pored sunca tu i maca da me pozdravi, da se malo protegne i da procunja po kući. Svako jutro se pozdravimo i onda krećemo zajedno sa jutarnjom rutinom. Ja lično dugo nisam video ovako zlatnu zoru koja je sušta suprotnost jutra u Beogradu. Na putu do kokošinjca lovim kadrove koji me doslovno ostavljaju bez daha. Obzirom da je sad dan kraći, gledam da koke pustim što ranije napolje da bi ulovile što više dnevnog svetla. Ipak pazim i taranje u toku, dnevnog svetla je sve manje i one zbog toga drastično smanjuju nosivost. Sad svega par jaja dnevno snesu. Mada uskoro će stići pojačanje jer treba proširiti jato i osvežiti krv, ali o tom potom snimat ću i o toga. Dok oni kljucaju i šire krila nakon noći provedene u kokošinjcu, ja nastavljam dalje. Zvuk živine probudio je u razgledanu družinu i jedva čeka da izađu napolje. Iako imaju 2 mjeseca, kočka ih još uvijek nije odbila i još uvijek je sa njima. Očekujem da će ih odbiti u narednom periodu i da će se kočka vratiti u kokošinjac sa ostalima. Na putu do staje nisam uspio da prođem, a da ne snimim ove lepote. A sada pređemo na stvar. Vidite ovog našeg mladog odvarača naših koza. E pa više nije jedini. Došao je još jedan, stariji gospodin, jer se javio problem sa kozama. Ova mala kozica je napravila pometnju i zbunila nas još jednom kozom, a sad ću vam reći o čemu se radi. Negdje na proleće smo nabavili ovog jarca koji je tad bio jedno jako malo jare, ne bi li se pario sa kozama i ne bi li malo dobili taj gen alpinke. I na svu sreću koze su jedna po jedna počele da ulaze u estrus i kao i ove male koje sad po prvi put treba da se pare i da se ostvare kao majke. I mislili smo da je to. Da jarac i koza da se lepo slažu, da sve to ide nekim normalnim tokom i da će već nakon mjesec dana sve koze biti sjarene i da ćemo totalno biti mirni što se toga tiče. Međutim, 2 koze su ponovo ušle u estrus i estrus se desio tačno mjesec dana nakon prethodnog, što nije svakidašnji slučaj jer estrus se dešava na svake 3 nedelje, a u ovom našem slučaju su prošle više od 3, tačnije 4 nedelje i malo jače. Zbog toga smo bili primorani da nabavimo novog jarca koji je stariji od ovog našeg, iskusniji i znamo da je plodan zato što su one babine koze zapravo bile sa njim u trenutku parenja i znate da treba da se jare. Ovo je kozica, ona naša mala, koja treba da sad po prvi put da se jari i ona je nakon mjesec dana ušla u estrus zajedno i sa onom crnom rogatom kozicom koja je nažalost jako loše. Ali ajde završam prvo ovu stvar. Obe su ušle u estrus kao što rekao nakon mjesec dana i obe su se parile. Sad da li su opet ostale ne znam i upitno je zato što se Milica parila sa ovim našim jarcem. Koza koja isto nije naša, ona Sofija, ona se isto parila, ali ne znamo da li su... Milice, ej! Milice! Nemoj dirati kameru. Ali još uvijek ne znamo sa sigurnošću da li je sjarena i to će nam donekle biti potvrda da znamo da je naš mladi jarac zapravo plodan. I to je veoma bitna stvar jer sve životinje, pa i koze, moraju bar jednom u godinu dana da donesu na svijet mlade. One su i dalje sa jarcem, jarac je tu sa njima svaki dan. Pustimo ih zajedno na ispašu i mi tu sad još uvijek pažljivo motrimo na Milice pošto se ona parila u septembru, a nije ponovo ulazila u estrus, pa se nadamo da je zapravo
sjarena i da s ovim našim jarcem nije taj problem, nego da je jedini problem bio taj što je on jako mlad, pušten sa kozama i pušten da se pari sa njima. Nju još uvijek nismo vidjeli da je uopšte ulazila da se parila, možda jeste da nismo vidjeli, a za nju znamo da jeste. 2 dana nakon ove male i od tada je prošlo više od mjesec dana. A i vi sami sigurno znate da je jako bitno da one nama daju jarad ispod njih, ispod nas. Jer ako se to ne desi, mleka neće biti, također ni mlečnih proizvoda, sira, onda njihov ciklus se totalno poremeti, jer sve životinje, kao što rekao, moraju da svake godine iznesu bar jednu gravitaciju i da imaju mlade kako bi ispunili taj svoj ciklus koji im je priroda dala, kao i što rekao svim ostalim životinjama. Uzdamo se u nju, ljubica je jako loša, ne želim uopšte da je snimam, da vam pokazujem. Mi se borimo da je povratimo, da joj damo što više da jede, da povrati snagu i kao što rekao i ona se parila, ako je bila jako lošem stanju, to nam je isto jako upitno. Da li je uopšte ostala sjarena, ali sad je bitno samo da nam ona preživi i da ne ostanemo ove godine bez treće koze. A razlog zbog kog smo odvojili ove 2 koze koje su nove i jarce, taj zato što su počela dosta da se biju i ne želim da dođe do bilo kakvog sad trenutno problema sa kozama ako su gravidne. I sigurno će ovako ostati odvojene dok se strast između njih ne smire, dok totalno ne naviknu jedne na druge. Ove 2 su, kao što rekao, zajedno, one su već majka i ćerka, ove druge su tamo pored, one su jarce, zato što smo jarce sad odvojili, hoćemo da ispitamo da li je, kao što rekao, plodan ili nije, pa samim tim ga ne puštamo sa kozama, već imamo ovog koji je tu da zameni ovog našeg. Sad ću im dati da jedu. Ajde. A sad malo da pređemo i na druge životinje. Ovce su dobile sada da jedu i kad pojedu zajedno sa kozama će biti puštene dalje na pašnjak. I prošlo je tačno 5 mjeseci od toga smo ovna vratili tu sa njima, tako da sad već svaki dan očekujemo da će neko od njih da se ojegne. I najrazmišljenija krmača koju imamo trebala bi da se oprasi za dan, 2. Malo smo sad smanjili hranu zbog proizvodnje mleka, da ne bi dobila možda upalo, tako radimo svakom krmačom. I sada nam traži još hrane, ali će dobiti tek uveče drugu porciju. Prasići odlično napreduju i već imaju negdje oko 20 kila, što uopšte nije loše. A one druge smo pustili napred. Obzirom da sam napravio sa majkom i još jednom krmačom, jedu sve što i ona. Čak i kukuruz, iako uopšte nije sa mlekom. Imaju ipak sa strane koncentrovanu hranu, ali je dobro što i pored toga jedu sve ostalo. I dvoumili smo se da li da ih pustimo napolje jer su jutro ipak hladna, ali odlučili smo da im je ipak bolje na svežem vazduhu i pašnjaku. Jer uvijek mogu da nađu neku dodatnu hranu koju mi ne možemo pružiti. Majka im je malo oslabila jer ipak treba dosta mleka za njih 9, ali kroz nedelju dana će biti dobijeni od ciste sigurno. Mada obzirom da jedu sve i svašta, to im neće teško pasti. Nama je ove godine dosta rodilo grožđe i ono im je postalo omiljena poslastica i njima, a boga mi i kokoškama.
A što se tiče mandarike, one su se dosta oslobodile. I nije da hoće da priđu sad, ali se više ne plaše toliko nas kao onda kad su tek došle i počele su da puštaju njihove karakteristične zvukove. I tamo negdje u decembru ću sigurno da im napravim kućicu gdje mogu da se gnezde. Što se njihove valijere tiče, u planu je. Sad samo treba da vidim ko će to da mi izvede, nešto ću sam, nešto moram nekog angažovati, ali što se toga tiče i tek plan se razvija. Bak je sad tu pored mandarinki. Htio sam da mu pravim boks, ali smatram da mu je ipak bolje da bude ovako. Svakako ću mu staviti sajlu pa će imati više prostora za kretanje. Opcija da bude pušten je isključena zbog prometne ulice jer znate sami da imam jako velik problem sa tim. Rano jutro je znak da i svi ovi mali tijelići treba da se nahrane jer oni ujutru budu svi gladni. A ovdje pored su oni malo stariji, tipa meseci, možda malo jače i pogledajte koliko su dosta veći od njih. Dole je ono najslađe tele koje smo ikad imali i zapravo svi oni ovdje su naši, zvanično. Prelepi su. Dok smo majke i ja šetali ispod naše bašte, primetih ove dve mlade djevojčice koje čuvaju stado. Danas je to jako retko, ali znam da će im to biti jedno od najlepših uspomena koje će se sećati kad odrastu. Majka i ja smo ostali par minuta diljeći se prizoru i onda smo se zajedno vratili kući. Po ulasku u dvorištu spazio sam mačka koji se uvijek premješta sa jednog mjesta na drugo i baš je lenj. Ja nekad stvarno poželim da budem u njegovoj koži, bar na jedan dan da odmorim dušu. Nažalost, nedugo nakon što sam ovu družinu snimio, jedno pile je nastradalo. Vjerovatno ga je lisica uhvatila ili nešto drugo, možda neka tuđa mačka ili pas, pošto imamo i problema sa lutalicama. Napala ih je u toku dana, ili napao, šta god je to bilo, u toku dana dok su bili sa kvočkom i jedva su ih našli. Za sad će ostati zatvoreni, sigurno dok ne porastu i dok ih ne ubacimo zajedno s ostalim kokoškama. Sad što se koza tiče, želim da budem optimističan i želim da verujem da se to samo tako povodilo, da neki od njih zapravo nisu bile ili u pravom estrusu ili da je zapravo jarac bio mlad, pa samim tim da nije mogao baš da postigne da se pari sa svim kozama i da to bude na kraju uspešno. I dalje pratimo situaciju što se koza tiče, pratimo njihovo ponašanje, da li možda daju neke naznake da su ponovo u estrusu ili ne. Kao što rekoh, za sad imamo Milicu, imamo onu kozu što je bila tu kod nas, njih dve su otprilike mjeseci malo jače, to oko mjeseci i po dana trebalo bi da su sjarene, tako da su se one parile sa našim mladim jarcem i verujem da su ostale sjarene. A što se ove dve tiče, Ljubica je možda izgubila jare, pa je samim tim ponovo ušla u estrus. A što se male koze tiče, možda taj prvi estrus nije bio pravi, možda je uopšte nije imala ni ovulaciju, nije došlo ni do plodnje, šta znam. Ali za svaki slučaj tu je ovaj jarac. Oni su tu i ja se nadam da će ovo sve proći kako treba, da će dobiti zdravu jarad i zaista nema ništa lepše nego kad na pašnjaku vidimo što više jarića da idu sa našim kozama, a verujem da ćete se vi sa mnom svi složiti. A što se Ljubice tiče, prošlo je sad još jedan krug injekcija i vitamina. Ne znam kakve su prognoze što se nje tiče, pratimo njeno ponašanje iz dana u dan. Ona jede i dalje, dajemo joj sad malo jaču ishranu i konkretniju ishranu da bi mogla na to da lepo sve stvari, ali kao što rekao, još uvek ne znamo da li će moći da se izvuče iz toga i
ne znam da li je drugi put ostala sjajna, ako jeste onda i to iziskuje dosta energije i hoće samo da skrenem pažnju da jedna jako mala posekotina može da dokrači životinju. Ona je imala samo malu posekotinu vimena, ali to je onda došlo do toga da smo morali da je presušimo, nismo mogli da je muzemo, zato ona je proizvodila mleko, kanali su se vjerojatno negdje zapušili i došlo je do mastitisa. Mastitis je doveo do toga da je imala veoma jaku upalu i da je samim tim njen imunitet baš pregažen i treba će dosta vremena i energije da se sad ponovo oporavi. Tako da mi smo napravili grešku, tačnije moj, a i ja isto sa njima i nemojte dozvoliti da vam se tako nešto desi jer zarad gluposti možete izgubiti kvalitetnu životinju. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Još jednom želim da vam se zahvalim na gledanju i nove gledalce bih pozvao da se pretplate na kanal i da se pridruže Živinarkovoj zajednici. Također, kogod želi od vas može da se i učlani na kanal. Opa! I ovo vidite kako su sad ove dve rogate dosta ratoborne i zato ih i odvajamo. To sam pomenuo negdje ranije u toku videa. Znam da sam dosta vremena sad posvetio više kozama nego živini, iako se kanal zove Živinarko, ali sam sad obuhvatio celokupnu farmu, nisam se samo fokusirao na živinu kao i pre to što sam radio, ali verujte da će od sljedećeg videa akcenat biti malo više na živini. Nisam ih slučajno zapostavio, spremam tu već neke projekte i već od kraja godine pa tokom cijele iduće godine planiram da svaki mjesec imam jedan projekat koji će se fokusirati na živinu. Tako da uživat ćete u to sam siguran i ostanite mi dobri, pratite kanal, pogledajte prethodne videe i za vas koji želite da znate više o inkubaciji i izleganjima pilića, imate čak i kurs tu kod mene na kanalu gdje sam obuhvatio celokupne videe i napravio kao neku edukaciju gdje možete vidjeti kako je to proteklo iz mog ugla i koje su to savjeti i smjernice koje sam vam dao. Vidimo se u nekom narednom videu.